So kati ensonga ya upcoming. Ensonga ya music. Ensonga ya ndongo. Music. Abaana bano upcoming babawa ku magezi kyo kubanga sano babako okuni batoka ku ndongo. Speed engeri jairo mukamu ndongo. Yebusoga. Mu byene bena abaana balina kusoka kwezuula. Omwana iwe omwembi wotezuula. Tojja kutuka kucholi kolaki? Kucholi kwa ndogere kumpisa omwana bana empisa. Omala okuba n'empisa kola emikwano. Omala kola emikwano wa presenter ajo kwamba kutambuza endongo yekitibwa ayina akuwe kiki ekitibwa. Wote wa kitibwa ziraja akuwa kitibwa. Ojire wakola olwemba. Omala okola olwemba lwavayo mu studio. Wajire producer tiwa mukobete muno olwemba lulunkolere. Kubwerere. Ogemye esente emitwalo nga 3 wowere producer alikodinza oliki luwoira alukuwaire. Waida ye presenter kuki ku radio. Wakoboti olwemba luno baba mbikizaamu lunkubireku. Ayenga ni wali kujja okubita mu production okubanga balusengedde abo ne rubito kutuukere. Nigwega ne production etakukunwa kuki kumadi. Otere kintu ekyo. Kubanga aida kutuuka soka akyechinga amale ebiseera banga ukyechinga sound iyo. Abone abita. Kuba tibulwemba lojja kumpanti olwokuba olukoze nja kutwala tukole ki tulukube nina kusoka mbone kintu kya wayembe kirungi. Kati ngemu abakola ku radio. Soka nti enembedo omwana buli wakuwa olwemba. Wali welusoka lwasengeka kwa mema. Waina lulina kusokera production. Omukulu yasoka yaluwulirizaamu byewayembe ebigambo bino bisano kujja kumpewo. Ebigambo byewayembe because tikwemba nemba dino dijja kusumbu kuwemula kwemba lwemba nga lubi engoma ekoba kindi ebigambo bikoba bindi ebigambo omuntu tulina kumwe ekintu nga kirungi so kati oba yembero mbale kutuka production manager aluwulirizemu alige ntulukola ki lubita aluteyo ate n'okulutayo nekyo abaana bekala kasaba kwati tuwa presenter esente badema kuba kiki music presenter omuwaire sente olwembo lwomuwaire kituufu lukubibwa program gyakola toida kuwa presenter nga asoma mawulire omuwembo tinunkubire ajalo kuba mutayimu ki ada kumalizo soma mawulire aluleke lukole ki lutambule but gwe piko obango mazo ompairo olwemba lonti piko olwemba mazo kulutayo kuki radio nkoze nto embakola ki okuzana mulaba ku radio nsasula omwezi ngomwezi gwe kufuna akaki akasente aye waliwo mulalo ntino wekiranga asobola kukireeta yasula sente dekiki dekirango yakoba ati ndi kwenda omulenzo oyo gwempulira oyo ngakola kunankani ndi kwenda amuweyo madiga nanwe kwa yongere muki pike muku ayongere muku kaika amasanala zaawo ndize piko wona avere nako tipiko ochidi chetu kwetu kole olemba langi na lutaireyo aye ndija kugulirayo ku airtime wa mitwalo bayi10 katugeze wa mitwalo ngeta uwo zena mulemba nama ntiko bintu oli kumpa nti kuba music oli kungula wabule okumpa mwana dake takunchawo omuntu emitwalo 5 ati kubira olemba kuki walumu kubira kuku yamali yakubati ole namu yakula aliga namu wese dange takuba music bichi but music always tasanire kumukuba mu time eyo ndikola program ya bufuzi ompairo lwemba ayenga lwemba lulyango lubonera tulujjawo oli kubendana koleki ndukubire irala olwemba lwa gospel oli kwenda ndukube musawa da dancehall nongeri kuligita kipe abembi mwewe respect oli mwembi oidi nti oli mwembi oli ku kitundu kyaimwe nti oli serebu wakoze olwemba wabaawo ngoba n'emikwano gy'olwe igulu oli mu kazenta oli mu bidiko olwisi eri mu n'akatuli kabaamu inuma wabaawo oli n'enkumi 2 oguza akatogo muli mu senta awo muli mu kulya mwakuba ino olwali oli kitegeera saawa 12 okali kunaabaye nga niwe serebu ku kyalo okwo nti baba oyo omwana mukubi oli kitegeera bafiirirwa wali kuki kulumbe otuse kulumbe bali kusawa ya kumegamere ati noyo mwembi yatwembera akemba ninzegu oli mulani okusindiko novugayo mfune ki mfune emere olomuwagizi waida kuba atya na amaani akikuba nti katuje tubone ki tubone oyo nga ni nobunankani obukolokolo oba kukyalo konti mukenkede bichi amangu agolumuike bakaina akweta baba nikusaba kola ki kusaba kwemba kumpe ku microphone bichi olitaja kuvali winga nti oyo okola ki oyo okwemba igwe mwene we respect okuba kankola endongo yange ole mwene akole ki edi abana bakoze music ibenga tibatutukirira nakututukirira ife twano nene nakemba kendi kwenda onkubire ku radio nti baketa batya yana embera mu kubwembere ati bulido wiribalo na kasolo wiribalo na kasolo bulido kugamba ngoli manu twalida na akasolo muvuko waiganga yankubire isimu nemwe tabinda nerina alwana embera mu bwalo emba namani gakola ki gambwamu nebuza nti bana music awo ile yo ngabana baina wainene mbajiji enunyi zeri waliyo ne yayembambo omba so tilimenti ku promoting ane mboti nedo ni radio ena kuno yosi ya ebintu yabichusa ntoleta bilwe mbanga lukuwamula nitukola ki nitulukuba leto lembanga luchi
nga lungi already akuleta olwemba ngolubona nga lufu okitegeera webuuza nti kati n'olwemba n'ensonga kyenkobe nti nze tika nvaliwe nga eno music w'abaana bawano omwana waayita olwemba Dr. Hussein n'akuba Dr. Hussein gwenda kuonamba ku promotion mwambe